او محور روشهلات شنگار کو او تشتنی حتانو که او پلانهات یا دارشتن بو افریقا گوره نیوترین زانیاری کش فرمانده لشکری برای هردان گهشتینه ما گهشتینه جید خو همی او دور کفتینه دستین هزین پیشمرگی دا کو ریکا سرکیات نوبر هردان بو بیجین سریانا ام شبابید بو هر دیسان جیلویره کو ریک کادیل هردان بو برف ریکا سرکیات نوبر شنگال کو گنده سولاخ لویره هزین پیشمرگی ریکا سرکی نوبر شنگارو طلع فرداویره جیهاتیا گرتن دیسان جیلویره نزیکی 6 گند الوی محوری کو دو گندشوانا گندند عرب نشین بون هجماره کدیا گندند دی هر دیسان تکل بون کفتینت بن کنترل هزر پیشمرگی دا نکمل گف هجماره که هزین پیشمرگه کت نوارزین پیشمرگی دا افریقا پیشمرگی روشاوای کردستان بون البته پروش که دل بخوین مجموعه که کچکان جدیدن کو هزا که یا کچهات بود درست کردن برید شریدا بون کو افتین بینن هر یک جوانا بزانین کی و هاتینه هسته و چه بویه وکو کردک روشاوا پشکداری شر شنگاره بوی تو خلکی کیری و دیساجی هسته تا چه بویه تو پشکداری ام خلکی قامشتونه ام وکی پشمرگی روشاوا هزای کدو ام گلکی کیف خوشن کو ایرو ام بشدارن شهر کنترل کردن شنگالی ده و گلکی دست خوشی الفرماندار خود کن و گلکی دست خوشی جناب سروکیت کن کو افدر فدامه ایرو ام شهر بکن کنترل کردن شنگالی ده تو کیجام باجار روشاوا ای شقامشتونه یعنی بوده چه جوازی که بو روش آواجی گلک شر بول هندک دورا کو افریقا تول شنگار جی بوی یعنی جوازی که بین نافبرا او لویره و ویره ام وکی پشمرگی روشاوا تفرق جدایی دفمنینا کردستان هر ایکا کی ده هاو جمع بدن باشور بید باکور بید روشافا بید روشهلات بید ام حاضرن و آمدنا بفرمان جناب سروکی ام هر چعر دا کو محتاجی ما ببین حسکن یعنی او شر لویره جای چاو این افرو پشکدار بون روش آواجی پشکداری شراب ببین بله ام حزدکن مگود داره کدی از بتد بجم چه جهه کی محتاج ببید ام بشدار بن ام تی بشدار بن ام حسکن اف شواجی داخلی روش آفا ببین و شر بکن قلب تروریستان داعش بله گنجه که دی هر دیسا بزانین تو خلکی کیری و دیسا جی تا شر شنگار چاو از خلکی تربس پیما از شر شنگار بینم وقت شرکی دجی تیروری داعشی هو ام دبینن گو امویج اخاد شنگاری ام جی رزگار کن و جناب ام و رزگار کنی ام بله اگر ام بیجین و شر افریقا دا دل بخوین البرین شری وکی مدیتی رک خستنا و یعنی پیگیری کرن باشتر بویا نقی بیار کو ایک جوان فرمانده گر کردن روشاوا دا پشتی یعنی دمک دریجه تو دگلوا دا پیگیری آوانا چاویا بیجین پلین سربازی وکو او امرید هین پید کن دیسا جی هین چه جوازیت بین نافبرا پیشمرگی روشاوا برید شری دا دیسان یه پیشمرگی می روش آوا هزایگ لشکر روش یا فرمانده بدلبندی ام همی پیشمرگانه چه فرق و جوازینا بینما وانا دانینه دیسپلینا وانا جی گلکا زور برزه و پیگیریا لشکری یا هر درست گلمه و وکی پیشمرگی می عادی او امریتین پید کن بو هیرش دست نشاند کن چشوانا یعنی جاره که بوده اویدی و دیسانجی وره وانا بوش او شرط باشور کردستان چای بله پیشمرگی می روش آوا پیگیری هر درست او بریارا فرمانده دید پیگیری صد پیدگیت و الحمدلله وکی دلیل او مگه کم خسائر هین ما خسائر اغلبه کم هین چکو پیگیری اما به اودیت کن بله دست خوش دیسا جشته پرسین تو خلکی کیری و دیسا خلکی کیجان باجاری چند شرایط پشکدار بویل باشوری بخيراتنا أول شيء أسخاكي عمودي من شعمودي هاتما حتى قاعدة كار سالما الفرن خوات فرق جداي ورطارو جافا وباكور وباشوردينا
ام هرم خدمت دنن بو افاكيا قلت دولتها كردستان دم ام من امر جناب السروق دنن هر عرضي وهر واركي وهر وقتكي تفرق ورطافر وشنغال نينا هر كردن ام جي كردن gelek şarab başur tu pişikdar bu skremîsel şerendi yani şengal bu te taybetmendiyek hebuye ji ber wê karasata serî شنغال ناف دستي داعش دوك باش كان عندك شمربون او هر خو بيد بين ام ارتمي مدنن بر جناب السروق وبو هيزا فيرماندي ام هم حاضرن كي شنغال به چرو جواب قام شو به عمود هر ما مدنن بن جناب السروق دم شر الروشاواج الكوبانه gelek dira şer heye yani çicar hestê te xweş bûye tu amadeyî li wê rê jî bergiriyê bike بري انا مقوت فرق اورتا روجافا باكورت ني heskeyî biçiye roşava اكيد يرو بري سبي انا افدقه قوم هر امام مدنن هر امام مدن هر روجافا چكوبانه به قام شو به عفرين هر امام مدنن بله دیسا جیش تپرسین ایکدی کو تو خلکی کیری دیسا جیل کیش باجاری هاتی بشکداری شرکو از خلکی سوری ما قامش لو ما ام تقريبا 3 صالة من الفر اولا بيشمرجي روجافا تشبونا ام فرن امو بيشمرجي كردستاني ململ فشرتكن وام هيفينا ام وبيشمرجي كردستاني ام روجافا شربكن بهفرا ابويت شركي دال فيري الشنغار يعني بيك و بريندار بوي روشاوا وي فيري بيك و شهيد بوي ايرو هناك برينداري مجي تشيبون وشهيدي مجي هاتن و اي واجي هناك برينداري وهنا يعني البراء كده بيك و هونشونا بيشيا بجين او شريت كل باشور كردستاني هي ايك براء دا بيك و يعني بهفرا على طول بهفرنا ملي ما ويوا على طول بريك و حسكي روش اواجي كو او شريت ويري تشيت بن روجك بيتن الويريجي برغري بكي خدي وقتي قوما افجل قدانا برخوا كيجن عرضي خدي ب 11 وربي ان شاء الله امهر ويدري تشل قام شلوبي تشل كردستاني بي تشل اليمه تركي بي كيدي بي ان شاء الله ام وابقى لينن وكي شنغار قوت يتهر الشاش شنغار هستيتا تشبوياش بلكو تايبت من ديك بوتها بوكو شنغار او محورين دين باشور كردستان تشاركي شنغال قلق ملتوي تعدى خوارن وظلم وتعدى الوهاتيه وام افشند روجا كيما ام الفيدري حاضريا خدكن جو ام على طول هر نبوا خلكي خويبا او منطقي جو ام راسغاركن 11 بله کسی که دی هیا بزانین تو وره تو دست خوب بلند تو خلک کیجان باجاری دیسانجی پشکداری شر شنگار بوی تو کیج باجاری اول شيء از خلک دیری کمه اف اول شرم تدا بجدار بي بتحريرات شنغالي طبعا بامر جناب سروق حسكي يعني الروشاواجي بشكداري شرابي او شر الويرتينك خود جناب سروق برای ما بده كويده هر شا پارچه كردستان ان شاء الله آمدني حتى اخر نقطه خوينامه وكي شنغار بحث شنغارات يكرن يعني تجي وازيك هبو بوتا تبشير خود شنغال اوجي عرض كردستانه وسرفرازيا انه امتدا شهيد بكفي و آمدنه يعني بو شهيد بونه بو هر تشتي خدام آمدني جناب سروق ما كي وريك ام آمدني حتى اخر نقطه خوينامه كي عرض كردستاني به وكي پارچه كرداب بله كدي بله اوي كديجي كل فرا كيد البخين تخلك كيجان باجري دي ساجي افرو بشكداري شر شنغال بوي هستيدا چبو والله الفيدري ام شري شنغالي محاضرن وحتى قروج افاجينها طلبه ما بكي ام امدانا تشه هولير الفيدري ام كارتكن الاماده ب المهاباده بالقامشلو ب ام حاضرن وهي داري ما ايرو جونها وما بشي نقامشلو ام اريكارن مل براي خير يا بكيرا ام شربكن وكي شنغار بحثي هات يكرن تهجوما ويردا بوتا يعني هستيتا تشبويا جوازيا كبويا شر شنغار شرين دين باشور شر شنغالي كردن اوجي كردي مانا تيجي وازيد نقابه موادنين براو مل وان شاء الله ميرزغاركن ان شاء الله وي كار استدب سري خلك شنغارات يعني تتخاص يعني بشكدار بيت شنغار دا تفرقيه جديد يعني بوتا الويري والدفرك دي معنويات الويري برستربون والله معنويات مفولن جاليه شر شنغالي فا وتجي وازيد نقابه موادانية او جي بشكل عرضي كردستانينا ومحاضرن لي ومعمدنا وفام كارتكن وان شاء الله رزقاره بله دل بخين افهمی پیشمرگین روشاوای کردستان بون هر یک جوان الباجره که هاتیا جدا دربسیه قامشلو العامود
تربسبيه هرك شوانا عفرين الكوباني هاتنا ديسانجي گرکیلک همیاجی دلک جوشکا برفرک و افروکجی بدرجایا روجی متگل دابون برین شری همجی جماره کامازنا کچکت واجی کل برین شری بون افروک مدیتن کو دیمن نوام تورا میدیا رو دا بالاف بونه جوشکا وريكا برس وكي مديتي بري شريدا ات اك محور دا هر ديسانجي قرباني بيك وبون سركفتن بيك وبون شهيان نتوا بيك وبون هر تشتي تاتا گوتن چي جوازيك نبوت اخف نتواجي دا كو شنگار يعني او دبينن جوازيه كد نافبرا باجره كي دي روشاوي كردستان دا قالك سباس ناصر سباس جبو